Ngwataniro ya Azimio la umoja ikumithitie na njira nene ciiko cia maabitha a borithi gutharikira, kuuraga na kuguraria muingi hindi ya mirurungano ya Azimio. Na makiaria mari mwena wa kaunti ya Siaya, atongoria aya maugite ati matigukorwo magitugiria andu aria makorirwo magitabania ciiko ici. Mwandiki witu ati Mwangi Murugi ari na ripoti ino makiria. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amen. Ni igongona-inĩ rĩa kugira uhoro Agurario a Mirurungano na iria yatabanĩrio nĩ ngwatanĩro ya Azimio la umoja rĩa rĩtabanĩtio kaunti-inĩ ya Siaya. For you, because the God who stands up for justice for his people. No igongona rĩrĩ rĩkĩoya mwerekera mwerũ na kũgarũrũka gũtuĩka rĩa kĩũteti, atongoria a ngwatanĩro ĩno na arĩa magwĩkinyitie magitongoria mutongoria wa Raila Odinga makioneka gũkũmithia thirikari ya Kenya Kwanza na njĩra nene. Kenya sio wajinga. Wakenya si wajinga. Jaa iliyoko hapa ndio ile iko kule kwingineko ambapo tumetoka. Na ili aweze kufanya hii profiling, tunapofanya mambo ya kuomboleza hapa na kuzika waliokufa, anaenda sehemu nyingine kupeleka mchere na nyama. Atongoria aya makiuga ati ni mugaru wa watho wa ciiko cia maabitha a borithi kuhuthirwo ni thirikari gutharikira na kuuraga muingi na uria watabanagia ihoto ciao cia gatiba. Kuja hapa tunasikia kama ni Wajaluo wameuawa. Hawa sawa ni Wajaluo lakini ni wa Kenya. Hello? Hawa ni wa Kenya na tumekuja hapa kwa sababu wa Kenya ndio wameuawa kinyama. Tuliwakuta kwa hospitali, risasi kichwa, risasi kifua, risasi. Oho ni maikitie rite na kuri honge cia kimabũrũri cia guthaitira ihoto cia muingi kuingirira na gwetha kihoto kia aria makuire moko-ini ma maabitha a borithi hindi ino ya Mirurungano. That this is not right. ICC should remain true to its mandate by protecting and defending the rights of the innocent people all over the world. Na kurumirira miario ya munene wa borithi Japhet Koome kuga ati ni mĩĩrĩ makomborire, atongoria aya makioneka kũrarakwo nĩ mĩario ĩno na kũmũkũmithia na njĩra nene makiuga ati ndakinyanĩire gũikarĩra gĩturwa gĩkĩ. Mwisho, hawa majabasi hawana lolote nzuri kwa Wakenya. Mdomo yao ni uongo mtupu. Oho ni maugĩte ati matikwenderio guoya gũkĩrĩra thirikari ya Kenya Kwanza, makiuga ati mũrũgamo wao no ũyũ harĩ mĩario ya ũiguano. Kuwa tunatetea wananchi vile tulivyo. Usilete agenda haieleweki. Agenda ni gharama ya maisha. Agenda ni kufungua sava. Agenda ni kuunda IBC. Usifikirie ukiua watoto wetu tutapiga makoti. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV rĩakwa nĩ Mwangi wa Murugi.